بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسلي ونسلم على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم مسيبي أنت دبي مثال منيون نكو كالك وندون إذا ترى الله كدي توتا حرهيدون إجام أنون بينغوري جمون نكو كالاتي دون haray hande mino fala andude sehra wodi sutiɓe lan hande haray ko wonɗen yewtude ɗo ko yowiti fi du'a si tawi woɓɓe hino nanude lan miɗo yiɗi si weeɓiri ɓe feere ɓe holla lan wondema ɓe famude ko moni kon yewtude inchallah haray ko wonɗen yewtude ɗo hande koko yowiti on jarama mi yi woɓɓe ko holli wondema haray woɓɓe no suti lan hande haray ko wonɗen yewtude ɗo koko yowiti du'a ko ɗum wiyete haray ngandi dewal ngal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki addu'a u mukhul ibada du'a ko ngandi dewal ngal piiji ɗin fof hino sendana hunde kala no mari golle maye haray wi'uɗen hande ko wonɗen yewtude ko honɗum wi'ete du'a hiɗen nana yimɓe wo no inna meɗen tori ɗon du'a meɗen faala ɗon du'a haray ko henɗum woni ɗum e ko honto ɗum heɓorta e ko honno ɗum ɗon heɓorta haray noon fof ko wonɗen kon fawde ko e nder nde ɗo deftere wi'etende hisnul muslim إذن فموضوع درسنا اليوم متعلق بمسألة الدعاء فسنحاول نلخص على الفور إن شاء الله كتاب حسن المسلم. Donc frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette soirée, notre thème se base sur le livre Hisnul Muslim, un livre des invocations, des doigts qui peuvent vous amener envers Allah. C'est des invocations révélées dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce sont des doigts, des invocations authentiques, certifiées par un savant qui s'appelle Saïd bin Ali bin Wahaf al-Qahtani. C'est l'auteur de ce livre. Donc c'est un livre très important. Un livre qui est traduit dans plusieurs langues, y compris le français. Donc vous pouvez avoir la version arabe comme la version anglaise, même dans certaines langues africaines, comme le Hausa, le Yoruba, mais malheureusement, il n'y a pas le Pulaar en ce moment. Donc je pense que peut-être certains de nos érudits vont sacrer leur temps pour permettre à la public Peul d'apprendre ce livre en Pulaar. Moi aujourd'hui, mon devoir c'est vous démontrer quelques paragraphes ou quelques passages pour que vous puissiez apprendre comment faire des invocations, comment faire la prière envers Allah, Inch'Allah. Haray musidɓe tedduɓe, haray ko wonɗen yewtude ko fi deftere wiyete nden Hisnul Muslim. Bu'e men hino toro du'a, hino ɗaɓɓa kadi du'a. Kono ko wasiyondirte ko atti kon fof, neɗɗo wota o jaɓu himo jogi gite goɗɗo daranamo, himo mari noppi goɗɗo nananamo, himo mari koyɗe goɗɗo yahanamo. koyno mi fandi mo kala e me'en yo eto hella mu'um hara hino wawani hoore mum seeɗa. ɗi piiji na piiji sattuɗi ni en seeɗa e wigol hiɗen mari janguɓe ko en fof mo kala men koye wakkilo jangana hoore mum. ɓe wi'i marorgol no ɓuri andugol ko waali
ya eto ha famana hore ma dina ma kan famana hore ma hajjuji ma ɗi hino ɓuri wigol miɗo andi ɗa ceerno kaari mbiɗo ɗumani haray ko dambugal ngal komo kala e me en yo wakkilo jangana hore mum seeɗa wota goto jaɓu janganede si weɓirima tun seeɗa haray ko sifa wano ɗum wota goto jaɓu nanugol wonde ma juuri no weeli mettu anda gandal hiɗa ɗaɓɓa ɗo mbuɗi duuɓi sappo ronka heɓude kono si a ɗaɓɓi ɗo gandal duuɓi sappo hay si a heɓali goɗɗo yiyete tun anda a woni binde gandal mbuɗi noon hiɗa heɓa ɗo mbuɗi fof ɗi foppu ɗi fuutoma ñande go inna goɗɗo hiɗa mari 100 000 francs ɗa heɓuno 100 000 francs guinée mbuɗi guluje temedere o jala o kankita ko sabuno harande ñande a weeɓira gandal noon yo Allah dande feetere mbuɗi ɗin ko an hiwata gandal ngal kangal ngal hiwe sa heɓi gandal yeru ko famuɗa wo e masala hara yo allahu on dande feetere e jarrabuye si a surroyte a surridoytemo se ƴetti wano leɗe porte ɗo buye men aray ɗo ma en fo hay goto men mara oto kono sen hewti ɗo hande e nder guineɓe 10 no gasa nayo hara hino jogi oto Europe ɗo ko ndu waɗi ɗum komo kala hino mari anniye heɓugol oto joni no en aray ɗo kadi wonde ara en fof e wata juso amo kono woɓɓe men no wonde ɗo hoota hara hino hunji alqur'ana an kadi wata ronko juso amma gurdam maɗan ɗo fof foppino ɗumañi haray ko torodirɗen nene e baba bayana hino moƴƴi kono ɗum hokkata gandal bayana hino wallitoma famugol piiji goɗɗi weɓata ma famu ko jande ko noon e wakkilgol goɗɗo kono an gurdam maɗan fof ko bayana ɓen waɗoɓe bayana fop hay e goto e maɓɓe wawama yewtude ko woni ko wadde bayana ɗon koye nder bayana o heeɓi o yehu o jangi haray ko ɗum ɗon etotoɗen komo kala e men yo wakkilan hoore mum seeɗa haray jonde men nden hande ko wonɗe yewtude ɗo ko finde ɗo deftere nde ko nde wiyete ko hisnul muslim woɓɓe no ina husnul muslim kono sella ko hisnu koyno wiyete hisnu ko tata koyno wiyete tata ko hunde hiwndema wano hoggo ngon ko ngo wiyete tata ɗi duwaji ɗo noon ko ɗi hiwayɗima e boneji molagol ko ɗi wallayɗima kadi yo jokkodira e allahu rewete ɗon jantoɗamo ko sifa ɗum ɗon haray deftere nden woni kolle mum nde wiwɗen deftere nden ko nde wiyete ko hisnul muslim hina husnu hisnu masirgol ley ha tongo on hisnul muslim tata julɗo ko hiwata julɗo ko renata julɗo ko faddanto julɗo kala sattede heɓa ndemo o ɓeyda ɓattade joomi makko ko on ɗon hiwatamo o wi ley wo min adkaril kitabi wassunna ko zicruji du'aji jantale du'aji woluɗi ɗin ka deftere alqur'ana du'aji wonɗi ɗin nder ɗo ko imma ka alqur'ana o ƴetti ɗi ceernojo maka ka sunna selluɗo ɗum ko ka hadisaji ina haray du'aji heɓɓitaɗi jangugol ɗi tun no wondi e barki sabuna ko kaka qur'ana ɗi ƴetta ma ko e karanulaɗo ko non nelaɗo makiri ɗum ɗon kadi no jeeya e ko wallitoto jaabingol du'a tawata wowɗo du'a on ko imma ko alqur'ana ɗum qur'ana harfere nde janguɗa o hinde mari baraji 10 ma ko makuji nelaɗo ko nelaɗo ɓuri andude en fop ko honno allahu rewirte si nelaɗo waɗi du'a haray ko on ɗum ɓuri ɓattade fi wonande jaabinanede joni no masala on arta goɗɗo goo kadi noon no wawi wadde du'a kala ko moƴƴi no wawi du'oroyde kono ko barkinorte ko du'a alqur'ana on e du'a ko wiyete kon makuji nulaɗo ɗi amma goɗɗo goo ko moƴƴini ɗum hino du'ore nafa mum on kono nafa mum on ko si tawi haray no moƴƴi mo ƴetti kadi du'aji o tawata ɗi marafiro ma ɗi andaka wano du'a fi jinna ma sifa ɗin ɗon piiji wirniɗi haray sella du'agol haray ko ɗum ɗon mi faala ƴellintinde nde ɗo deftere hinde firta e haalaji hewɗi e sayigo ɓuri haalaji 10 hino e mum
français da wawi heɓude nde e français wonde hara no jokkodiri e phonétique kalfe wallayɗe ma so tawi a wawata janngude bindi arabu ɗi ko wiyete kon phonétique e kono noon ko ɓuuri e moƴƴude kon koyo on tigi eto wawa janngude bindi arabu ɗi phonétique ko wondema jonatama kalfe ɗen no ɗe wowlirteno so tawina a aaden ƴellitiɗo e ko wiyete kon gandal ɗenɗiyanke yagal linguistique hara no ha to jini ko wiyete ilmu lisaniyat linguistique haray no hato jini e phonétique ko ɗum wonde haray jandirgol ɗum pay koye wonde haray no wondi e nambara eteɓe ɓe huwodira e onon tigiri ettoɗo huwodiron e bindi arabu ɗin tigiri ko wan noon kadi haalaji ɓale goo nde deftere hinde nantina e mum hino e mum hausa hino e mum yoruba no e ɗum haala somali kam kono e nder pular mi hawrodiraɗi taw si allah on jaaɓi si inchallah eɗen toro ceernoɓe men ɓe kamɓe kadi yoɓe wattirande e nde e pular ma hande min omi holli on nde no gasa woɓɓe go kadi watta nde e pular haray ko deftere hittunde inchallah haray piiji ɗin enen kadi nayi en ɗaw hoore men añanen hoore men si ɓe ano wattude e haalaji maɓɓe ɗin hara enen kadi koyen wattu e haala men kan hatta noon hunjoɗen arabo wiwɗen du'aji wonɗi ɗin ɗo ko du'aji wonɗi ka qur'ana e ka hadisaje selluɗe joni noon deftere nden kala none fayda e du'a ko maporɗa hino e mayre hara kadi wonde hina du'aji on juutuɗi deftere nden nde muulama ko wiyete muulugol ko imprimugol muulugol deftere wallifagol deftere ko ɗum wiyete windugol deftere nden wallifagol ta'alif écrire un livre muulugol ko ɗum wiyete éditionnugol yaltingol deftere nden nde wona deftere wan ko wiyete muulugol muula on ko wiyete attibaa aw attaba ko hono ceernojo wiye o inni hoore makko alfaqiru ila llahi taala o hato jinɗo ka allah saidu bon ali bon wahful qahtani ko said geɗal ali geɗal wahfa qahtaniyankejo haray deftere nden o wi nde hisnul muslim tata julɗo ko wiwɗen kon ina e luttutun wondema du'ane en ɗon meɗen tori du'a enen kadi ko e heɓu ɗatal no du'arano hoore men hara sa mapori pi on hikum bindema ko piiji raɓɓi ɗuɗuni wonde ƴettata on tigi hay minitaji 5 ko ɗum hina e moƴƴin yimɓe janguɓe ko kamɓe tun mijitanto e ko kamɓe tun faljitata e an kadi e nder ɗatal ngal si tawi ɗatal ko teppere wulure sa sottini teppere wotere hande kadi luttirima jeɗu temeɗɗe 950 a ɗuyti teppere wotere ko satti ko dina kan hika ɗuuɗi an kadi si a jangani hoorema masala goto a ɗuyti e ɗi masalaji ɗi a anda ko wawata humpitade o ko jango o e landotoɗon e ɓattotoɗo ɓen ceernoɓe ɓen ko ɗum haray wota en eto waɗen wondema jangugol ko geɓal woɓɓe goo enen koye en landoto oho mo kala hino hani waɗugol faamugol ɓeydugol hakkille mum no yañugolle geɓal mum ɗum no wawi wona mo kala men ko haɓɓitoto kon ɗo heɓay suudu mo kala men haɓɓitoto heɓay ɓeygu mo kala men haɓɓitoto heɓay otowal gandal ngal kadi mo kala emen hatto jini heɓugol geɓal e maggal hara hinayi e moƴƴin tun ko ɓen ɗon tun jangi fuuta ko ɗum ɗon wallitino en hari gande ɗen suudu kala fayda no mari gando haray ko ɗum ɗon hanuɗen e waɗugol hina kadi e wondema haray ko sakkagol woɓɓe kono komo kala e men wiwɗen hino hani heɓugol teppere wotere ko nde fanɗi o e nder ko wiyete kon gandal haray na jangane en firane en du'ane en ɗo hara on ɗum kadi on sendoto to woodi ko wawanɗa hoorema joni noon ceernojo on kadi o walliti en onon fof kadi wonɓe ɓe darude haray miɗo jarna on yo allah on joɓɓe on ɓuure moƴƴude ko wonɓe accudude hajuji mon ɗin e haray wonɗon jentagol ngel cukalel ɗo e haray ko anni e moƴƴo en fof wonduɗen e nawa so tawi ko ɗuuɗi wona ɗon e jonnede e ceernojo on o wi'ani en wondema ko hen ɗum wiyete ɓural jantagol inde allah o jantani en ɗo aya je wono alqur'ana on wi'iri noon qala allahu taala fadhkuruni adhkurukum washkuru li wala takfurun
cortewol Bakara simore temedere e capanɗe jowi e ɗiɗi simini ɗo simore komi fandi ko aya suratol ngol min ko cortewol mi wiyata nokkel go ɓeyna suratol anno ɓeyna simore nde hara ko suratol ngol kono hara mi on ko mi ɓurata e hutorde simi inni cortewol ko suratol ngol aya min ko simore hara mi nodditirta ino sellana ceernojo kala ono suɓagol ɗen onno konngol ngol o ɗumaningol kono noon hara o andina yimɓe ɓen ko ɗum ɗo woni fandude makko hara moƴƴinayɓe ɓen e konguɗi ɗum no lolli hakkunde maɓɓe haray ɓe jiɓaki kono ɗum woni komi jangi e ka qur'ana allah on daali jantelan andi toon fi'am min kadi mi janto on ka dental an jarnelan wota on yedda ndey wota on dullana allah on daali kadi ya ayuha alladhina amanu dhukuru llaha dhikran kathira ko onon yo gomɗinɓe jante inde allah jantande hewnde nayi on tigi raɓɓinɗi ɗo bimbi e kikeɗe ɗa hani jantagol allah jokkoɗo allah allah on daali kadi wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa wa duna aljahri min alqawli bilghuduwi wal asali wala takun min alghafilin wo janto inde joomi ma ka wonkima e hoore yankinare haray na inugol tu wallahi hara tefa maynugol alhamdulillah hara ko hunde ko ɗengal ngal tuwono wonde yowodira e ɗum on e ngandi ndi yowodira e ɓernde nden yowodira e tere ɗen ko wanno noon kadi harayno wondi e kulol mirin allah on harayno nanguma ko wanno noon kadi e ga e feññingol ko wiyete konngol harayna wolugol haalaji bonɗuɗi ma sonka ɗumanno allah on daali ɗum ɗon fof woni hara ko bimbi e kikiɗe townuɗa hitowo jonnuɗa o kono hara sifa ɗin no piiji fof waɗa bimbi e kikiɗe haray wota a laato dey e welsidiɓe en andi ɗo jantagol inde allah so tawi on tigi ala jantade haray on tigi ko o welsidiɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kadi maaki e hadise wonɗo ka boukhari mathalu alladi yadhkuru rabbahu walladi la yadhkuru rabbah mathalu lhayyi walmayit noone on jantotoɗo inde joomi makko ne jantotoɗo inde allah aɗen jantotoɗo inde allah aɗen wirdotoɗo aɗen andito fi allah emo anditata fi allah jantota ko mo few nelaɗo kamɓe ɗiɗo hino wayi wano hakkude wuruɗo e mayɗo wuruɗo e mayɗo ɓenno ɗiɗo no woɗɗodir wawɗo memminanade hoore mum andi ko woni e feƴƴude on nanda e aaden wonɗo fure hino waali hino ɗumani nani se watti ila aya mo jangude o ɗanani allah on daali wala takun min alghafilin wota laato jeyaɗo e welsidiɓe en nani ɗo nelaɗo ko maki jantotoɗo inde allah on emo jantota ko on hino wawi wano hakkude ko wuruɗo e mayɗo ɓen ɗiɗo ɓe eɓɓidirtaki ɗum ɗon woodi piiji buyi haray wondema allah o nelaɗo kadi maki yaqulu llahu taala ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani fa in dhakarani fi nafsi dhakartuhu fi nafsi wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khayrin minhum wa in taqarraba ilayya shibra taqarrabtu ilayhi dhira'a wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'a wa in atani yamshi ataytuhu harwala ɗo ko nelaɗo yewten ɗo e hadisel qudusi ko wiyete hadisel qudusi ko hadise hara allah on yewtidi e nulaɗo on kono hina qur'ana kono ɗum ɗon hina hara qur'ana kono ko allah on yewtidi e nulaɗo on nelaɗo maki ɗo wondema allah on daali wo min miɗo ka jiyaɗo an on jikkilan ɗon si a jikki allah no wawma wallude allah on wallete si a jikki allah wawatama wallude allah wallatama few allah on kadi wallatama si a jikki wondema ndu muradu sattirnuma ɗo ko allah woni jooma bawɗe himo wawi ittandema ndu himo wawima wadde sa jikki allah himo wawma nadde aljanna himo wawma nadande sa heeɓi bakkatu ayni oɗo bakkatu allah yafotako mo ko yiite wonta joddi oɗo haray allah on kadi ko ɗon o wonanma
kala ka wonanda Allah kanko kadi haray mo wona maɗo Allah on dali min miɗo wondi e on jiyaɗo si o jantikela si o jantikelan ka wonki makko min kadi mi jantomo ka an si tawi o jantikelan e mbatu mi jantomo e mbatu ɓurgu moƴƴude ngu mbatu ngu o jantila koyni woni ɗum si a jantike inde Allah hakkunde yimɓe ɓe jama on andiri e juulirte e piide misal ma e hakkunde dental a inni alhamdulillah a inni bismillah a inni subhanallah ko wonde wiyete jantagol en a wowli inde Allah e hakkunde jama a hersilali Allah on kadi o jantotoma ka ɓuri e moƴƴude e mbatu ɗum dental malaika ɗoftotoɓe mo ɓen donc ɓeɓe Allah on sifi la ya'suna allaha fima amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ɓe yeddata Allah e fe konko o yamiri ɓe hiɓe waɗa kadi ko ɓe huwa kadi konko ɓe yamira o inni o si tawi jiyaɗo ɓattorilan cuɓal ko hakkunde kolli ɗin ɗiɗi min kadi mi ɓattortomo sogonal ko ittandema ɗo yeru cuɓal ariɗa hella Allah ɓattortoma sogonal so wattila noon cuɓal e sogonal ko sogonal ɓuri Allah on kadi daali so ɓattorilan sogonal mi ɓattortomo ba ko sa fonti juuɗe ɗen ɗiɗi nane cuɓal ɓattorɗa hella Allah kanko o ɓattorma yeru sogonal ka soɓɓundu jungo ngon ha ka hoore kolli ɓattorɗa Allah sogonal kanko o ɓattorma yeru juuɗe ɗen fof andi ti sa ɓattori Allah kilo goto kanko o ɓattortoma kiloji wulure si a ɓattori Allah kiloji wulure mo wawma ɓattade ko ɓuri e ɗinɗon piiji Allah on dalika wa in atani yamshi ataytu har wala si tawi o arilan hara himo doga himo seppa min mi araymo hara miɗo doga ko holli wondema neɗɗo sino jantade inde Allah on haray hino binde makko ko woni haray wota yimɓe ɓen jillidir hakkunde sattede heɓayde nden jantotoɗo inde Allah e newede heɓayde wonde mo jantata ko inde Allah du'a e jantagol inde Allah holla wondema a heɓata sattede ko woni jarrabuye on Allah on folintema e makko o jonnama imanako haray hina ko boyi sikkata hande si goɗɗo jokki dina o hana holugol o hana welegol kanko sifa ɗiɗo piiji si jokki goɗɗo ko wondema on ɗon o wonda e Allah la nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ala ko jantotono Allah inde Allah ɓuri nulaɗo kono e hoore ɗum nelaɗo ñandego ɓe welano ha ɓe ƴakki haako ɓe welano ha ɓe ƴetti hayre ɓe takki ka reedu maɓɓe eɗen andi feeɗo nelaɗo ɓe fatoto hari ɓe ñawli alyahudajo sen ƴetti annabi ibrahima mo jeeya e ɓe allahu ɓuri ɓe yiɗude ɓuritoɗo ko kanko ni giɗo Allah on khalilullah selen Allah on suɓimo kanko tigiri o ferano ka yiite sen ƴetti annabi yunus ko annabajo kono o natuno ka reedu lingingi sen ƴetti annabi ayyub Allah on jarribornomo nawnare sen ƴetti annabi yusuf Allah on jarribuno yo baba goto makko ɓen yohu hayko yamo ka woyndu Allah on ƴattinamo o pottintine e babira makko ɓe haray ko ɗum holli wondema fiiɗa jokki dina holla wondema si a falama hunde nden haray an tampere mematama ko an noon tigiri tampere woni ko memata kono Allah on tabintinte haray Allah on dali innal aqibata lil muttaqin haray kulol Allah ngol e battane moƴƴe ɗen ko hulɓe ɓe renti wodani haray ɗum tori Allah on yo arsi ko en sifa ɗum ɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki ma min qawmin yaqumuna min majlisi la yadhkuruna allaha fi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasra oɗo hadise kadi ko fillimo ko Abu Dawud o wi'i wo wondema yimɓe joɗotako e jonde hara ɓe jantaki ɗon inde Allah ɓe wolali inde Allah e mayre few tawi ko
haalaji pankari tun e haalaji ɗi ala e soɓe ha ɓe immo ɗon sona ɓe immo day o way wano jiibe mbabba tun taw ko hunde nde teddinaka si tawi noon kadi woni jiibe hara ɗum ɗon fof kadi latanoɓe koɓe golli ɗon kon fof o latanoɓe hayrere hasra niise perdi ko ɗum ɗon fof e haray nde ɗo deftere min ko minata on wonande andunoɓe ɓe nde kodde ena deftere sattude ɗum gasi so yiiɗo tigiri o hella ga ko wana mbuɗi joyi no wawi nde heɓude hinde mari fanɗude hinde mari janɗude si tawi hara jangguirgol ngol guite ma ɗen a wata janggude ko tosiki haray nde ɗo wano hinde henti hinde mari kadi ko wiyete kon hella français hinde mari anglais hiɗa wawi famude ko woni ko nder ton fof deftere nden kala ko ma porɗa e noneji du'a hino nder ga hinde wawi e jangude ɗo wano oɗo du'a ko si on tigi fini ka ɗoygol mi janga mo e arabu mi firtana on ko woni ɗum alhamdulillahi alladi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur yettore nden ko allah on herani on wurnituɗen ɓawo o wari